башлаған халқым, зур юлларга сәфәр чыкканда, кызурак өтті башланганда, мәйданнарда бәйге тынғанда, хәйрле көн сезгә хәйрле иш, хәйрле эш, хәйрле гамәл, ömrünüz hayırlıga bulsun, gitsin matur günlerge kadar. Hayırlı gün sizge hayırlı iş, hayırlı iş, hayırlı amel, ömrünüz hayırlıga bulsun, gitsin matur günlerge kadar. Allah bilir yola, hayırlı deyip duylar ızdırgan, şuna göre yüzü iman nurlan, eşleri her can bulgan. Hayırlı gün sizge hayırlı iş, hayırlı iş, hayırlı amel, ömrünüz hayırlıga bulsun, gitsin matur günlerge kadar. Ata baba edepli uyumşan, hayırlı deyip başlayıp işlerini, hayırlı yol, hayırlı şiuri, hayırlı deyip girdik işlerine, hayırlı gün sizge hayırlı iş, hayırlı iş, hayırlı amel, ömrünüz hayırlıga bulsun, gitsin matur günlerge kadar. Hayırlı gün sizge hayırlı iş, hayırlı iş, hayırlı amel, ömrünüz hayırlıga bulsun, gitsin matur günlerge kadar. Ömrünüz hayırlıga bulsun, gitsin matur günlerge kadar, gitsin matur günlerge kadar. Hayırlı iş dostlar. Sağlarmısınız hürmetli milletteşler. Bu ilahi kişte sizni Rüstem Plus Elvira İcat Stüdyosu selamlayın. Rüstem Plus Elvira İcat Stüdyosu yaşuğa әлі көп вакыт үтмәде. Шуңа да карамастан, biz инде республикабызның көп кенә районнарында һәм дә ки милләттәшләребез яши торган кайбер төбәкләрдә булырга өлгердек. Кыш уртасында безне Казан тамашасы алкышлады. Biz шәһәребезнең мәдәният сарайларында үзебезнең концертларыбызны бирдек. Инде менә бүген без биредә. Залдагы тамашачылар арасында мин таныш йөзләр, таныш елмаюлар күрәм. Сез безнең даими тамашачыларыбыз, безнең концертыбызны яратып караучылар. Әгәр дә бүген кичтә сезнең күңелләрдә мәхәббәт учаклары дөрләп куйса, күңелләрегез канатланса, бер-берегезгә ешрак елмайсагыз, матур сүзләр әйтсәгез, biz үз бурычыбызны үтәдек дип санаган булыр идек. Хәерле кич сезгә. Сезнең хузурыгызда үзенең су буенда бию белән биючебез Рәсимә Мүбәрәк шуна.
Рәсимә Мөхәммәтшина. Кичләр җитсә, йылдыз атыла. Күңел җырга, моңга тартыла. Кушылыгыз, җырлык бергәләп, күңелләргә кунсын күбәләк. Бер күрешү үзе бер гомер, җырлар белән тулсын һәр күңел. Йөрәкләргә йөрәк ачылсын, кайгы хәсрәт җырлап басылсын. Җырлык әйдә сөю хакында, җырлар юлдаш минем халкыма. Кушылыгыз, җырлык бергәләп, җыр табыны булсын түгәрәк. Сезне сәламлый Татар җыры 93 конкурсында иң югары бүләккә гран-прига лаек булган җырчыбыз Рөстәм Закиров. Şiil bulan bizden әлі Син uzaqı soqmaqlarda Bil buladı sən әлі Kiləməli, kiləm sina Saylab yadının bir kişin Üngillərdə günə yirgən Sırmını əydirişin Kiləməli, kiləm sina Saylab yadının bir kişin Üngillərdə günə yirgən Sırmını əydirişin Elimdə indi sağış Barın bilən əli Siskəndirib günlərini İşinə girəm əli Kiləməli, kiləm sina Saylab yadının rikişin Üngillərdə günə yirgən Sırmını əydirişin
Arılar kula Uğran nami Şil bola ismim əli Özdirimiz əklərini İyisinə düşüm əli Giləməli, giləmsinə Saylap yazının bir kişin Düğünlərdə günə yetken Sırmını əydirişin Giləməli, giləmsizgə Saylap yazının bir kişin Düğünlərdə günə yetken Sırmını əydirişin Düğünlərdə günə yetken Sırmını əydirişin Sırmını əydirişin Sırmını əydirişin Esamisiz, xayrli kech, hurmatli qozonlar, xayrli kech, hurmatli abilar, opalar, inalar ham singillar. Sizlarga tinglagan jir Shamsiya Jahongirova so'zlariga yozilgan jir bo'ldi. Albert Shakirovning Isma Shamal degan jiri. Sizning e'tiboringizga bugun o'zimizning boshqaruvda populyar bo'lgan jirlarni boshqarib ham sizning e'tiborga o'zimizning audio kasetadagi birinchi Muhabbat Urama ismli kasetadagi jirlarni boshqarib o'tarmiz. Sizning e'tiboringizga tag'i bir yangi jir ishtirasi kela. Bu jirning so'zlarini bizning tanilgan shoirimiz, marhum shoirimiz Marcel G'iymazetdinov yozdi. Muzikasi bizning tanilgan kompozitorimiz Farid Qodirovga ting'lali deb ataladi.
seni yanılalı yanılalı Hürmetli tanışlar, şoşu zalda köp güne kızlar otura. Bigrak da biz yigitler indi, uylanmagan, benim şekilde ulu yaştagi qart jigitler deb de sanaylar indi bizning yaştagi kishilarni. Bigrak da qizlar turunda jillarga yaratamiz ham bugungi konsertda bizning köp güne jillar muhabbat turusunda bular ham Şiratdagi jirimiz bizning muhabbat turusunda. Bu jilning so'zlarini bizning tanilgan shoirimiz Zohira Qamarova ijod etgan. Ham muzikasin Orshar rayoni yigiti Voiz Bayramkiye keta bilsang deb ataladi. Güller küter, şalı yazılar, kızlar küter, siyu nazlar, küter kızlar, kanıp giyip, can sigenin gelir diye, senger küter, yıldızlar, sigen yarım, küter kızlar, kuşar kıştay, anatılanan, siyu jırı, avatılanan, kuşar kıştay, anatılanan, siyu jırı, avatılanan. Sağışılanıp, yanıp giyin, şan sigeni, gelir güyün, ötebilse, gelir yazda, gilesiyu, gilen azda, senger küpte, yıldızlar, sigen yarım, güde kızlar, kuşar kuştay, kanatlana, siyu jırı, obatlana, kuşar kuştay, kanatlana, siyu jırı, obatlana. Şalı yazılar, kızlar öde, siyu nazlar, öde kızlar, kanıp giyip, can sigeni, gelir diye, senger küpte, yıldızlar, sigen yarım, öde kızlar, kuşar kuştay, anatılanan, siyu jırı, obatılanan, kuşar kuştay, anatılanan, siyu jırı, obatılanan, kuşar kuştay, anatılanan, siyu jırı, obatılanan, kuşar kuştay, anatılanan, siyu jırı, obatılanan. Biz rahmat, hürmetli tamaşalar, alkışlarınız için, hem şaşaklarınız için. Hürmetli tamaşalar, her bir kollektifning, her bir ijod turkumining o'zining muzikantlari, o'zining operatorlari bilan ham men de sizning bilan o'zimizning muzikantlar bilan tanishtirib o'tasi kelar. Bugungi konsertda sizga o'zlarining xizmatini ko'rsatan bizning respublikamizning yosh muzikantlari tanilib keluvchi yosh muzikantlar
Бектау районының Темірші ауылы егеті баяншыбыз Азат Зайнуллин. Синтезаторда менің яқташым Арша районы егеті, Арша егеті Айрат Шайхеттинов. Hürmetli тамашачылар, ихтибар еткенсіздер. Біздің екі музыкант та орындағына басып, матырғын айтып ойнап тұралар. Чөнки қайбір музыкантлар қайбір концерттағы шекілді фонограммаға басып тұрмай, қайбір музыкантлар алайса фонограммалар тоқтап қалғашта секіріп тұрыр. Мындай секіріп тұрулар біздің болмайша бүгін. Бір шушындай атмосфераға елеше көргіз. Сіздің ихтибарға Шамсия Жихангирова сөздеріне yazılған жаңа тақдим етесі келе. Ганат Сайфуллин музыкасы көресін кірген еді, сүйесін кірген еді. Казлары ял итәргә күлгә тукталды. Казлар моңы телде бәгремне, ялкынланды сөю ушагым. Син дә шулай кыр казлары кебек язлар эзләп киттең, югалдың. Нинди ризык, нинди сулар тарта, кайда йөртә икән юлларым. Язлар бик төз узар, кышлар килер, китәр инде килгән казларда. Белсәм әгәр Ayda икәнеңне ереп китәр идем казларга. Ялым өтү килер язларда, килер язларда.
Kazılar bilen yazılar taşıp giler. Yazılar bilen siyu başlanan kırkazıları bulup kulge testin. Kukten bir büyükten yazmışım. Tağın nişe yıllar karşılarım. Bu basmadan yazını yalgızım. Adılar duyar şiirde uygar kalan sihri tallıkta uyumağına gönüllerde uyjarına yürek talpına kırkazıları bulup kulge testin. Kukten bir büyükten yazmışım. Ağın nişe yıllar karşılarım. Bu basmadan yazını yalgızım. Kazılar bilen abba kalıtı bular. Tuğan yakka kaçsın yeşilgin. Ağaç avladı gürlev güler tügün. Sağnulardan tomgan yeşmine kırkazıları bulup kulge testin. Kukten bir büyükten yazmışım.
Hörmətli tamaşaçılar, sizning e'tiborga ko'pgina muhabbat turindagi jırlarni jırlab o'tdik. Hozir sizning e'tiboringizga Sho'sha Qozon shahrida 1988-yildan beri tanish bo'lgan bir jırni boshqarib o'tasiz kelar. Bu jır sho'layq bizning tug'an yoqda chiqdi. Orcha rayonida Nodir Shokirjonov muzikasi hamma uning so'zlari, jırning ismi Tug'an yog'im deb ataladi. Yigitleri, matur kızları, Bungan bilenleri, dağ yıldızları, Babısı bilen matur, bizning tuğan ya, Sizni sağınıp bir şırlar şırlarşa. Babısı bilen matur, bizning tuğan ya, Sizni sağınıp bir şırlar şırlarşa. Şiltireşip ağa, salgın şişmeler, şeşlerimden sıybap, şiller izeler. Sandıgaşlar sayrı, dağlar atmanda, Anıdığımı yavrum, aya varsam da. Sandıgaşlar sayrı, dağlar atmanda, Anıdığımı yavrum, aya varsam da. Şad yaşlı halkım, Melekler izgi, hisleri yalkın. Bir gülgüzdeyde kunakşıl yakka, Güzel yüzüzge tuğan yağım var. Bir gülgüzdeyde kunakşıl yakka, Güzel yüzüzge tuğan yağım var. Güzel yüzüzge tuğan yağım. Biz rahmat, hörmətli tamaşaçılar. Sizning e'tiboringizga sho'layq bizning boshqaradi deb aytsak tayyor. Xoris Ne'matjonov yetakchiligidagi xalq o'yin qirollar ansambli bilan boshqarilib, xalq orasida populyarlashib ketgan jirni boshqarasi kelar ham shu binada Aleskar Kamal ismidagi teatr binosida bizning 21 kunni Karashin tatarlarining jirlari Jırlav bayrami bo'la ham bitimizda shunda chaqirib qolamiz ham Karashin tatarlarining shoyan jirini taqdim etasi kelar. Shin aytamiz. Yolmaları şiyeler, darıp pişerel, olmaları şiyeler, darıp pişerel. Bugün üstüne düşmezse yüktege düşerel, Bugün üstüne düşmezse yüktege düşerel. Şan aytemin abbağım, Uz aldımdan bir de gitmey kırın salgan kalpağım, Uz aldımdan bir de gitmey kırın salgan kalpağım. Düşe uzun vaktinde üzmesen, olma düşe jirge düşe uzun vaktinde üzmesen. Alın benim gülüm benim, demesiydim siymesen. Alın benim gülüm benim, demesiydim siymesen. Şın aytemin abbağım, Uz aldımdan bir de gitmey kırın salgan kalpağım, Uz aldımdan bir de gitmey kırın salgan kalpağım. Şakları sizmezsin üterelim, Alçakların gül şakları sizmezsin üterelim. Bugün isine düşmezse irtege düşerelim, Bugün isine düşmezse irtege düşerelim.
şerəli Şın aytam, apağım Uz aldından bir də gitmey qırın salğan qalpağım Uz aldından bir də gitmey qırın salğan qalpağım Uz aldından bir də gitmey Ey anlı qırın salğan qalpağım Bilmeylisin mələ, siz meylisin mələ Uzun sizdirmək əşkinə bilmeylisin mələ Bilmeylisin mələ, siz meylisin mələ Uzun sizdirmək əşkinə bilmeylisin mələ Yanıb yürürlərimni, giyib yürürlərimni Sinib kurgaş yağıştırab, otlab yürürlərimni Bilmeylisin mələ, siz meylisin mələ Uzun sizdirmək əşkinə bilmeylisin mələ Bilmeylisin mələ, siz meylisin mələ Uzun sizdirmək əşkinə bilmeylisin mələ Bilmeylisin mələ, siz meylisin mələ Uzun sizdirmək əşkinə bilmeylisin mələ Rüstem Zakirov, Rasime Muhammadshina. Bilmeylisin mələ, siz meylisin mələ Uzun sizdirmək əşkinə bilmeylisin mələ Bilmeylisin mələ, siz meylisin mələ Uzun sizdirmək əşkinə bilmeylisin mələ Rüstem Zakirov hem Rasime Muhammadshina. Hürmetli dostlar, Rüstem Zakirov jırlayacak. Şun aytaman, hem Rasime'de bir yaşak. Çünkü bizning konsertimiz uzun. Mana Rüstem ayta, men uylanmaganday. Hürmetli tomoshachilar, ol shunlab da uylanmagan. Onun birgina zakonli xotini da yo'q. Ol yaşqina bek motor bir jırlab yuri. Otlarım yerlenmegen, toylarım yerlengen. 3-4 balam tepe yuri, özüm uylanmaganday. Uylanmagan, vallahi uylanmagan. Uylanu degach qiyin narsa ekan uylanu. Uylanasi yigitlar qizni bek qatı soylilar. Shiberda bo'lsin, shashi uzun bo'lsin, bo'yisi nazifa bo'lsin, oyoqlarida farishta o'tib yurmayli bo'lmasin. Qizlarga yigit soylu bek ansat, maymildan shaq qo'ytishroq bo'lsa bu. Allohga shukr, zalda soylarlik yigitlarimiz ko'p ekan. Hurmatli xotin qizlar, bir so'rovga javob berib ketdingiz hali. Mana siz o'zingizga er soylaganda eng ilk onun qo'y yerini e'tibor etdingiz. Eratsaning shunab qo'y yerini e'tibor etarga kerak, kuyovga chiqqancha. Her kim o'zincha o'ylab qo'ydi endi. Mana Yaponiya tekshirishlari eratning boshına qaraga kerak degan fikrni aytalar. Masalan, bular shunday yerlar, mang'ay shishlari plash. Bunday yerlar aqlli bo'la. Bular shundaylari bosh tubasi plashlar. Bunday yerlar endi gulashchilar. Amma oralarında ana ol abi şekilde hem mang'ay shishi hem bosh tubasi plashlarda ashray. Dürüst olaysiz, mundaylar endi bek de aqlli bo'laydi deydilar. Butun kishi suyli xotin birini sezmay. Bizning erlarimiz yoshqina xotin meni yarata deb maqtanirga yarata. Shu zaldan ya aytigizali qaysiz o'z erin yarata, qo'l ko'tarigizali. Birov, ikkov, uchov, zalda 600 kishi bo'lsa, 6 kishi, 6 xotin qiz o'z erin yarata. Shu zalda xotinini yaratmay turgan erlar bormi? Ular qo'l ko'tarsinlar.
Күрәсезме, безне яраталар. Бу залдагы барлык ирләрдә, үзләренекендә, күршенекендә, кешенекендә подряд яраталар. Мөселманнар бит. Арагызда Мәдинә исемле хатын юкмы? Хәмит исемле ир. Әгәр булсагыз да, зинһар үпкәләмәгез һәм бу сүзләрне үзегезгә алып утырмагыз. Хәзер сөйләячәк хикәябез һич тә сезнең хакта түгел. Көннәрнең берендә сөяркәсе Мәдинә бик тә борчылып каршы алды Хәмитне. Нәрсә булды Мәдинәкәй? Диде Хәмит. Берни дә булмады. Ирем кайтып керер кебек тоела. Кит аннан. Кайтырга тиеш идемени. Юк, әле бер атнасы калды менә. Йөрәгем сизә инде. Борчылма Мәдинәкәй, бүгенге кич безнеке, диде Хәмит һәм сөйгәннең матур тез башларына, йомры балтырларына карый-карый татлы хыялларга бирелеп, йокы бүлмәсенә үтте. Мең төрле ләззәт içендә шалбарын салырга кереште. Инде килеп, шалбарының бер балагын салып бетереп, икенчесендә салдым гына дигәндә, ишектә звонок тавышы ишетелде. Биттек, диде Мәдинә. Ирем кайтты. Кая барымсың? Бар, шифоньерга кер. Мәдинә Хәмитне тизенә шифоньерга этеп төртеп кертте дә ишекне дыкылдатып ябып куйды. Үзе матур-матур атлап, ишек катына сөекле ирен каршы алырга ашыкты. Аның бераздан кайттыңмы кадерлем дип иренә дәшкәне һәм шүп-шүп үпкәне ишетелде. Хәмит исә шифоньер эчендә Гали исемле юаш кына бер адәм белән танышты. Гали мискендә ире идә юк вакытта Мәдинә ханымның күңелен күреп йөрүчләрнең берсе икән. Ике бәхетсез ир уртак телне тиз таптылар. Утыра, диде Гали. Бетерә, диде Хәмит. Һәм финал билгеле инде. Ул көнне Казан шәһәренең Гагарин урамында яшәүчеләр теге 9 катлы йорттан футбол тубурына ашып төшкән ике ирне күрми калмаганнардыр. Гали мискин аксый-туксый бер кулы белән сынган кабыргасын тоткан. Хәмитнең исә авызында ярты да теше калмаган иде. Алар урам чатында сүзсез генә хушлаштылар. Хәмит үзләренә кайтып китте. Нәрсә булды әткәсе, диде Сәрия. Сәрия, битерделәр. Кемнәр? Малай фалайлар инде, малай фалайлар. Тартырга фразалар да бирмәдем, афыларын сакты. Типкәләләр дә, дип тикереп киттеләр дә бардылар хәзерге балафаганы. Хәмит сукрана кызгандырга кереште. Сәрияңа карап әткәсе, бар юын, теш куйдыру хәзер бит проблема түгел. Алай да үзең исән калгансың хәзерге хулиганнар заманына. Битеңә, йөзеңә карарлык түгел, канга баткансың да баса дип, ирен өтә-төртә ванна бүлмәсенә кертте. Үзе чәй әзерләргә кухня ягына кирип китте. Хәмит ваннага кирип юынырга әзерләнде. Шул вакытта аның үзенең йөз шәһрәсен көзгедән күрәсе килеп куйды. Кызганычка каршы ванна бүлмәсендә көзге фәлән юк иде. Ул тизенә залга керде, шифоньер ишеген ачты. Анда пляж башлы берәү утыра иде. Шактый сүзсез тордылар. Нифек фоң булдымы? Дип сорап куйды Хәмит. Нәрсә калтырама инде ул хәтле шифоньерны ударасың бит. Пляжның маңгаенда тир бәреп чыкты. Хәмит аны кызганды, күлмәк җиңе белән пляжның маңгай тирен сөртеп куйды. Тимим мин сиңа, агайны тимим, диде ул. Бар, фак, еңә кайт, көтәләрдер. Ул карватка барып ятты. Ул арада Сәрия ханымның дусты шифоньер ишегеннән чыкты. Ничек кергән диген. Ишек катына килде, ботинкаларын киде һәм культурны гына әйтеп, "Сау булыгыз", диде. "Фау, кергәләп йөр", диде Хәмит. Сәрия ханымның дусты китте. Хәмит япа-ялгыз калды. Аның да бу пычрак каһәрле дөньядан китәсе килде, китә алмады. Әмма дә ләкин бу шәһәрдән китеп барды ул. Яңа җиргә барып урнашты, яңа эш тапты, яңа фатир алды, йорт җиһазлары булдырды. Әмма дә ләкин шифоньер алырга гына кудрәте җитмәде аның. Булай да әз генә каптымы бер төшкерә. Имеш Хәмит ниндидер бер зур шифоньер ишеге каршында тора ди. Шул шифоньерның ишеген ачып җибәрүгә, аннан озын, кыска, юан, нечкә, чәчле, чәчсез ирләр чыгалар. Аларның ышыкры юк. Хәмит саный. Куркып, тиргә батып уянып китә. Уянып киткәч, үзен үз фатирында күреп, һәм бу фатирда шифоньер юклыгына инангач, ул тынычланып кала һәм торып тәмәкесен кабызайды. Хөрмәтле дуслар, сез сатирик Зөлфәт Хәкимнең шифоньер дип аталган историк хикәясен тыңладыгыз. Менә шушы хикәяне сөйләгәннән соң еш кына залга бер сорау биреп алам. Хөрмәтле хатын-кызлар, алай да булай, ялгыш үз ирең идә булмаган вакытта күрше ире бай гына кергән булсып, шул вакытта үз иреңдә кайтып керсә, күрше ирең кая куеп торга була икән?
Ишетмим. Кайда? Балконга? Кайсыгыз иң әйбәт фикер әйтә? Кая? Кая куеп торган була зал? Карават астына. Син әйттеңме? Прессиңа кил әле, күрен әле залга. Күрен әле. Менә, егетләр, карават астында яткан җегет шушы була инде. Хөрмәтле дуслар, бу турда сөйләшүне әлбәттә көннәр буе, төннәр буе дәвам итеп булыр иде. Чөнки бу бик күпләрнең проблемасы. Ә шулай да бүген без җыр бәйрәмендә сәхнәбездә сезнең хузурыгызда сез яраткан җырчы Эльвира Хәйруллина каршылагыз. Sağınıp kildim bugün mi? Avul ilerine girsen teres tüpleri gülü. Her tutar avalı minga uzavalı şekilli. Avul ilerine girsen teres tüpleri gülü. Her tutar avalı minga uzavalı şekilli. Her kişisi tanış gibi istenmesi dilde. Erkekler kızım deyip arkadan siyip gider. Avul ilerine girsen teres tüpleri gülü. Her tutar avalı minga uzavalı şekilli. Nişkere күңелем авылда күзгә килә яшьләрем. Нинди ягымлы эшкерсез минем милләттәшләрем. Авыл иләренә керсәк тәрәс төпләре гөле. Һәр татар авылы миңа үз авылым шикелле. Авыл иләренә керсәк тәрәс төпләре гөле. Һәр татар авылы миңа үз авылым шикелле. Һәр татар авылы миңа үз авылым шикелле. Үз авылым шикелле. Үз авылым шикелле. Хәерле кич, дуслар, исәнмесез? Мин үземнең чыгышымны өр-яңа җыр белән башлап җибәрдем. Бу җырның исеме Шәһәр кызы. Мин аны ишрауклы рәвештә генә җырламыйм, чөнки мин үзем кызганычка каршы тумышым белән Татарстаннан түгел, сез күбегез беләсездер, мин Иваново дигән шәһәрдән. Ә инде авылны бик нык яратам. Бигрәк тә әнинең туган авылын.
Инде бу чорны да минем сұрауым бойынша сүзләрен Гөлшат апа Зәйнәшева, ә музыкасын Альберт Шакиров иҗат иттеләр. Шул ук авторларның тагы бер җырын тыңлагыз. Ландыш чәчәге. Yazılar jitse urman boylarında Oppak şeşek otalandışlar Urman boylarında yürüsem landış şeşeklerini kursem Nik yongara iken sağışlar Urman boylarında yürüsem landış şeşeklerini kursem Nik yongara iken sağışlar Çıkmay gevşitekleşir Yazgı dağda yergen urmandan Landış şeşekleri birdin sinirine siyem didin Kabatlanmaz indi ulu toğına Landış şeşekleri birdin sinirine siyem didin Kabatlanmaz indi ulu toğına Seni hatırlete yazgı toğda Şeşek otman opaklandışlar Biz uçraşkan yazlar uzdı Arabızını yotlar büzdü Ellen işi buldu yazmışlar Biz uçraşkan yazlar uzdı Arabızını yotlar büzdü Ellen işi buldu yazmışlar Ellen işik buldu yazmışlar Ellen işik buldu yazmışlar Ellen işik buldu yazmışlar Зур рәхмәт, хәдисләр. Бүгенге концертта безнең күбесенчә яңа җырлар яңгырыячак. Сезнең күңелегезгә хуш килер дип өметләнәбез. Алай-болай бүгенге залда күрәзәчеләр юкмы? Бармы? Бик әйбәт, чөнки җырланачак җырның исеме Күрәзәче.
Шушы шану маша яшәү өчен көч алам. Öşam kıyal kanatımda şumut ümit ulida. Ol çağında tiz tabalmaz belki bile ulumda. Kurezeşi eykenine şanam. Şuşu şanu maşa yaşav üçün kış alam. Kurezeşi eykenine şanam. Şuşu şanu maşa yaşav üçün kış alam. Güreşi sineyteli niketemin olda. Ömürkeyim kısma bulsa dürüsün eyle olda. Güreşi eykenine şanam. Şuşu şanu maşa yaşav üçün kış alam. Güreşi eykenine şanam. Şuşu şanu maşa yaşav üçün kış alam. Yaşav üçün kış alam. Рахмет. Зор рахмет. Бик зор рахмет. Хәзер инде, кадерләр, мин сезгә үземнең иң яраткан җырымны җырлап узасым килә. Бу җырны сез барыгыз да беләсез. Ул безнең иң кадерле, иң газиз кешеләребезгә багышланган әниләребезгә. Ган Сайфуллин музыкасы, Илсур Хөснетдинов сүзләре «Кайтамын кем яныңа». Әнием сине мине көттеңме, кайтмый диеп елап беттеңме. Кайтам инде әнкәм яныңа, йөрәккәем бигрәк сагына. Ак чәчләрең күбәйгәндер, тапсам иде шуның чарасын. Әйтеп карыйм әле күк дуска, чәй җитүгә кире санасын. Күрдем сине кичә төшемдә, җыерчыклар маңай битеңдә. Син көләсең миңа елмаеп, уяндым мин куркып сагайып. Ак чәчләрең күбәйгәндер, тапсам иде шуның чарасын. Әйтеп карыйм әле күк дуска, чәй җитүгә кире санасын.
Ümittemine bigrek sağana Sipap şeşlerinden berubin Sırlarımı sana silim Ok şeşlerin kubeygendir kubeygendir Topsamıydı şunun şorasın Eytip bari meleke kuk dostka Şey jituge kire sanasın Ok seslerin kubeygendir kubeygendir Topsamıydı şunun şorasın Eytip bari meleke kuk dostka Şey jituge kire sanasın Eytip bari meleke kuk dostka Şey jituge kire sanasın Şey jituge kire sanasın Şey jituge kire sanasın Рәхмәт. Ой, рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Енді. Züfer Harit'in muzikası Dik seni yaratam Elikişe nazlaydı Paramızın sinmiğa Elikişe anadalap Yegirmişsin karşıma Dik seni yaratam Ama nigesin anlamışsın Nige kilir yanarıma Soğuşun taratmışsın Dik seni yaratam Ama nigesin anlamışsın Nige kilir yanarıma Soğuşun taratmışsın Behrkeyim diyip indi Eydirge kıyalımıyman Siyutlarında yanam Lezzetin duyalmıyman Dik seni yaratam Ama nigesin anlamışsın Nige kilir yanarıma Soğuşun taratmışsın Dik seni yaratam Ama nigesin anlamışsın Nige kilir yanarıma Soğuşun taratmışsın Sigen yarın uzun gibi Üzülüp siseyken Senden başka yaşav yok deyip Başların cüssayken Şulay bir Dik seni yaratam Ama nigesin anlamışsın Nige kilir yanlarıma Soğuşun taratmışsın Dik seni yaratam Ama nigesin anlamışsın Nige kilir yanlarıma
Үзең аңламыйсың. Эльвира Хайруллина. Афарин. Рәхмәт, җаным, рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, концертыбыз дәвам итә. Ә хәзер сезнең каршыгызда сез көткән, сез яраткан, әйдәгез алкышлар белән каршы алыйк. Татарстанның халык тәнәфесе. Хөрмәтле тамашачылар, концертыбызның икенче өлешен башлыйбыз. Үзенең дәртле карашы, куркыныч шомлы адымнары белән шигән кызы.
Рәсимә Мөхәммәтшина. Егетләр, кайсыгызга дәште? Син җырлаган чакта дөнья гүзәл. Кузгалырга кыймыйм урынымнан. Адашам мин кирип моңнарыңа. Әйтерсең лавалар кара урман. Син җырлаган чакта дөнья гүзәл. Авырлыклар килсә аңа түзәм. Бер канатсыз киңлекләрдә очам. Бер карапсыз диңгезләрне кичәм. Син җырлаган чакта, син җырлаган чакта, син җырлаган чакта. Рөстәм! Каршылагыз Рөстәм Закиров! Biz qarşı aldık birge tağlarını İkəv birge yıldız sanadık biz Qarşı aldık birge tağlarını Onu deysin ağla beni deysin Min ağlarımın yürek ağlarımı Onu deysin ağla beni deysin Min ağlarımın yürek ağlarımı Birge sallı birge jırladık biz Көңілдәге уртақларны Birge sallı birge jırladık biz Көңілдәге уртақларны Başka jırlar қазір jırla дейсің Мен jırlarımın yürek jırlarımın Başka jırlar қазір jırla дейсің Мен jırlarımın yürek jırlarımın Әледі вашық йылзыларға Сенген әкинәт үзгәрді Мен әледі вашық йылзыларға Сенген әкинәт үзгәрді Юққа янма, юққа киме дейсің Мен күзәрмін, йөрәк күзәрмін Юққа янма, юққа киме дейсің Мен күзәрмін, йөрәк күзәрмін Şanlıyım senin sızlarına Gözlerinde yalgın kuramın Şanlıyım senin sızlarına Gözlerinde yalgın kuramın Məhəbbətli yoxlapsın qabat Yüreğine dəşə yüreğim Məhəbbətli yoxlapsın qabat Yüreğine dəşə yüreğim 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 Hürmetli tanışlar, siz әлегенә тыңлаган җыр сезгә таныш булган җырдыр дип уйлыйм. Бу җырның сүзләрен безнең танылган шагыйрыбыз, күп җырлар авторы Разил Валиев иҗат иткән иде. Музыкасын шушы вакытларда, шушы елларда үзенең матур җырлары белән популярлашып киткән үзешчән композитор Марат Хөснуллин язган җырның исеме Йөрәктәше дип атала. Хәзер сезнең игътибарыгызга шулай ук үзешчән композитор Инсаф Хәбибуллинның бер җырын башкарып үтәсе килә. Бу җырның исеме Гашык булсын миңа. Тагын бер Afıqlarını nurlar alıb gitgən Salavat küpürü Üdü bulunur Jırlarını şırlaydan dizler Aşık bulsun mingə tağın bir Yıllarını şırlaydan dizler Aşık bulsun mingə tağın bir
Yaşagan ömür barıbır Yıllarını jırlıydan bizden Aşık olsun mine dağın bir Yıllarını jırlıydan bizden Aşık olsun mine dağın bir Günler günler alıştıra Ayakta soğurda kanı bir Yılların jırlıydan bizden Aşık olsun mine dağın 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 bir Aşık olsun mine dağın bir Aşık olsun mine dağın bir Güzel rahmet. Güzel rahmet, hürmetli tomoshalar. Hozir sizning e'tiboringizga bayanlar bilan bir necha jir boshqarib o'tasi kelar. Aytganimcha men o'zim shu vaqtda Tatariston ministrligi qarshida uyushtirilgan Xoris Ahmadjonov yetakchiligidagi xalq o'yin qurollari ansamblida ishlayman. Ko'proq biz shu ansamblda o'zimizning xalqimizning Elegilikdan jirlanib kelgan jirlarni boshqaramiz ham shu vaqtda istiroda jirlari bilan birga o'zimizning xalq jirlarini propagandalab kelamiz. Sizning e'tiboringizga o'zimizning xalqimizning bir jirini boshqarib o'tarmiz. Sibila Shashim.
Biz rahmet, hürmetli tamашçılar. Şoşa konsertlarga kelgan ko'pgina tomoshalar, begerakda yoshlar bilan qiziqsinishgan bolalar. Agarda bizning bilan ozgina tanish bo'lgan kishilarni o'zim bilan tanishtirib o'tasiz kelar. Men o'zim Tataristonning Orcha rayonida O'rta Bisholma avulida tug'ildim. Ham Şoşa konsertda mening shulayq tug'anlarim qatnasha, abim, shulayq ikki tug'an abilarim, ham shulayq bizning Şoşa salda o'tira bizning rayondoshlar, Orcha rayoni kishilari. Ham Şoşa har bir chiqishimda oydagina шығыш жасарға туры келмесін. Өзіміздің Татарстан Республикасында һәм шет төбәкләрдә шығыш жасаганда мен өзіміздің район турындагы җырны бик яратып башкарам. Һәм сезнең игътибарыгызга да шушы җырны башкарып үтәсе килә. Татар халык җыры Арча. Biz rahmet, hürmetli tamashchilar. Sizning ig'tiboringizga shulay o'xshash tatar estradasына kelgandan so'ng birinchi taqdir bo'lib tomoshachilar hukmini taqdim etgan jirimni boshqarib o'tasi kelar. Men bu jarni birinchi taqdir 1993-yilda Şoşa Kamal teatrida boshqargan edim. Uyatmoqchi bo'lsam xalq ko'ngillari ismli topshiruvda sizning ham sizga tanish bo'lgan ham Şoşa
соңғы 2 елда үзенең җырлары белән, шигырьләре белән күп кенә тамашачыларны уйландырганда, һәм күп кенә тамашачыларны шатландырганда, һәм күп кенә шушы безнең эстрадабызга килгән яшь җырчыларны беренче тапкыр телевидение аша күрсәткән шагыйрыбыз, композиторыбыз сүзләренә язылган җыр Илсур Хөснетдинов сүзләре, Ганус Сайфуллин музыкасы. Ташлама сен мине, ташлама. Taşlama sen meni taşlama. Durmuş eli yana başlama. Yıllar uzun yıllar kısa. Almaştırma meni başkaga. Taşlama sen meni taşlama. Yana durmuş şimdi başlama. Yalnız gitme bağrım kapı. Yalnız durmuş bigrek ağır bir. Yalnız gitme bağrım kapı. Yalnız durmuş bigrek ağır bir.
Aferin Rüstem. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, алкышларыгыз өчен. Һәрбер җырчының, һәрбер артистның менә шушы залларны тулы итеп күрәсе килә һәм шушы залда менә бер генә бош урын микрофонсыз җырлаганда бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга шулай ук сезнең шушы залларда бик күп кенә тапкыр ишеткән җырыгызны башкарып үтәсе килә. Бу җырны безгә беренче булып Пермь өлкәсеннән алып кайтты Казан дәүләт мәдәният институты, хәзер академия дип атала ул. Ришат Габдрахманов исемле җегет, ул хәзерге вакытта шушы институтның 4нче курсында укый. Һәм шушы җырны үзенең узган елгы 1995 елда мин шушы җырны кышкы моңнар концертында җырлаган идем һәм август айы концертларында безнең танылган җырчыбыз, сезнең яратып тыңлый торган җырчыгыз Татарстанның халык артисты Салават Әткетдинов бу җырны тагы да популярлаштырып җибәрде. Һәм ул шушы җырны җырлаганда үзенең махсус призын бирә торган иде. Әгәр дә хәтерегездә булса, Салаватның бер плакаты бар. Эт белән бергә төшкән. Хөрмәтле тамашачылар, нәрсә дип әйтәсе килә минем? Андый плакатлар мин сезгә пока обещать итәлмим, чөнки минем мөмкинлек тә юк. Анасын ул этләрне асрарга пока минем квартирада юк. Кышында торам, бер ачыламагыз. Шулай да җырлап китәбез бу җырны. Мөнир Мазунов сүзләренә язылган җыр Сәүбан Шуганай музыкасы. Ой Халимә, Халимә. Çeşlerine sular kilişti miken Kılımların dulgın itip şiller uğrıştı miken Ay Halime, Halime Kilsen idi yanıma Sigenimni bilsen idi Görsen idi Halime Ay Halime, Halime Kilsen idi yanıma Sigenimni bilsen idi Görsen idi Halime Kirpikler, güller kuyusun iken Uzlarının tirenligi sirler kuyusun iken Vay Halime, Halime Bilsen idi yanıma Sigenimni bilsen idi Görsen idi Halime Vay Halime, Halime Bilsen idi yanıma Sigenimni bilsen idi Görsen idi Halime Şırlavları Turgay tavuşum iken Şişmeler ağışım iken Kızlar sağışım iken Vay Halime, Halime Bilsen idi yanıma Sigenimni bilsen idi Görsen idi Halime Vay Halime, Halime Bilsen idi yanıma Sigenimni bilsen idi Görsen idi Halime
Без рахмат, хөрмәтле тамашачылар. Рахмат. Сезнең игътибарыгызга шулай ук шушы талларда көп кенә яңгыраган җырны башкарып үтәрбез. Бу җырның сүзләре халыкныкы, ә музыкасын безнең яраткан җырчыбыз Татарстанның ат казанган артисты Искәндәр Биктахиров иҗат итте. Кашыңның каралары. Üzüldüğümüz ayrılmadık, tabiat araları. Üzüldüğümüz ayrılmadık, üzüldüğümüz ayrılmadık, tabiat araları. Güzellerini, 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 güzellerini. Güzellerinden sırrın aldım, güzellerinden sırrın aldım, seni bir şuna bilemedim. Güzellerinden sırrın aldım, güzellerinden sırrın aldım, seni bir şuna bilemedim. Sağışlarımdan işlermin, sağışlarımdan işlermin, dilimi selam adılarına. Sağışlarımdan işlermin, sağışlarımdan işlermin, dilimi selam adılarına. Çayqaladım yılğalarda, başımı saldım sallarga. Çayqaladım yılğalarda, ayrılğa şingil tügil, ayrılğa şingil tügil, yaşarga dünyalarda. Ayrılğa şingil tügil, ayrılğa şingil tügil, yaşarga dünyalarda. Yaşarga dünyalarda. Rüstem Zakirov, Ayrat Şayxetdinov, Azat Zaynullin. Rüstem, kızlar kile. Gördüңме, Ayratqa күзләре төште кызларның. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүгенге концертыбыз әле яртысына да җитмәде. Бүгенге концертта шулай ук сезне күп кенә сюрпризлар көтә. Сез әлбәттә бу сюрпризларны белмисез һәм шуның белән бик бәхетлесез. Хәзер сезнең каршыгызда шушы Галиәскәр Камалов театрында ничә еллар кеше көлдерүче булып эшләүче көлке короле Рәшит Шамкай. Yaxşı yığdılar, hazır mı söyleyeyiminde? Hayırlı kış dostlar, abalar, abiler, iniller, singeller, atiler, aniler, abiler, babaylar, şırdaşlar, kırdaşlar, yaktaşlar, klastaşlar, hizmettaşlar, yaştaşlar, şişadaşlar, estağfirullah. Kup silagan, kup yalgışadı, esselamu aleyküm, kadirli millettaşlar. Konsertimizni devam etamiz. Bugünkü konsertga men tüpka jingil tatmasam da, konsertning o'ngishina menim de ölüşüm kirecek. Nechik kira bo'lmasin, biz bugun sizning oldingizga motor itib, jirlarga, motor itib berga, motor itib sizlarga, umuman sizni bu bulg'ayir turmushdan bir ikkigina sagatga
башлады. Шуңа күрә үзегезне бик озакка зарәҗәт итегез. Ну, как ничек булган бит хәзер бу? Ничек булган? Берәүнең хәзер бит попугай бар икән, Давид, попугае бар. Хәзер моңа кунакка килергә тиешләр. Попугай бик каты сугына бу. Хәзер подводить итә бит Давид. Подводить итә хәзер. Яры яхшы, бу кунаклар килер алдыннан гына моны холодильникка шалт тыгып куйган хәзер. Кунаклар килгәннәр матур гына кунак булып яталар бит инде. Әмма бит яхшы гына кунак булып яталар хәзер. Кунакларның берсе килеп, нәрсәдер алыйм дип холодильникны ачып ибарса, попугай утыра бит. Хәзер теге куркып киткән инде. Что за птица? Карап торганда, попугай яп ишеңне былай да салкын бит, ананы сатын дип. Исәнмесез, хәерле кич, кадерле тамашачылар. Мен Илшат Хабибуллин булам, Казан педагогия университетының музыка факультетынан 3-нче курс студенты. Күргәнегезчә, бүген мен шушы концертка үзем генә килмәдем, үзем белән эстрадабызның һәм театрыбызның мәшһүр артистларын да алып килдем. Хәзер сезнең каршыга Рәсәйнең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Галияга Ильясын чакырам. Сезнең каршыгызда эстрадабызның популяр җырчысы, Татар җыры 93 конкурсында иң югары бүлеккә лаек булган җырчыбыз Рөстәм Закиров каршы алыгыз. Хәзер сезнең каршыгызга эстрадабызның иң популяр җырчысын чакырам, Салават Фатхетдинов. Хәерле кич, исәнмез, кадерле тамашачылар. Менә шундый тулы залларда, шушы Галиәскәр Камал театры мәхәббәт бинасында тагын чыгыш ясала торгылы, күңелле. Шындапта шәшәкләрдә бик күп килгәнсез икән. Миңа гел күп дип шәшәкләр бирәсез, бүген бирмәсез, Рөстәм Эльвирага бирсез. Сезнең өчен тагын бер яңа җыр башлар битәс килә. Бу җыр махсус җәйге карау спектакле язылды. Әмир Камалев сүзләре, Илгиз Закиров музыкасы. Бераз безнең аның исемләрен атуда гына
anlaşılma şartlar gelip çıktı. Böyle biz icatlar dostlarım belki kengeçtik de başta bizden jilek mi yaşayıp kola, ondan sonra milyar jilekler kola. Ondan sonra bir fikirge kirip biz onu taşlap gitme elbette. Bu biz kuberajlarını söyleyende onun sözlerini ihtimalle bile biz zalda oturan kompüterler bulsa bizge upkelemezler diye düşünüp kalam. Emir Kemal'i sözleri İlgiz Zakir müzikası taşlap gitme. Şafakat Salih'im. Ay abi rahmat bekzir. Şu ömürlerine gidip tiyatrolara jirlik ömürüm var eken. Rahmat. Abi sen bir kart görünersin bagayında niçe yersin sen? 78 enek oğlum 78 Allah malades. Hadi konsertlara jirölgeç eybetinde. Evet. Ne misin abi üzüngene gittin misin konsertga? Kızım bile kildim kızım bile. Jarıya kilinin bile kilmeyensin. Bütün konsert var almasın. Kızım bile. Bir gerek tamam şeyler. Abi aşıklarım ben gelsin gene mi aşıkma. Koyabın zafkos. Bir güne mi deme. Zafkos. Abi kira bir güne kişkine bulak barsın. Mana rahatlan bela bilmem ben. Rahatlan bela bil.
Замана каршыгы Рәсимә Мөхәммәтшина. Рәсимә Мөхәммәтшина. Менә бии белгән әбиләргә нинди егетләр гашык була. Полиция аласы бар бу әбине. Vallahi дип әйтәм, шушы әбигә залдагы ир егетләрнең 50-60% гашык булды. Ә хәзер аз гына лирик мизгелләр. Ояла көзге, ояла. Ул яңа әле, яңа. 18-е тулган сылу, кичке күлмәген сала. Ярый әле сүрән якты, ни бары бер шәм яна. Көзгегә баккан күзләрдә сөю, сөелү, яра. Жан авазы, тән газабы күкрәктә калган эзе, нәкъ йөрәк өстенә төшкән, кымсыз иреннәр эзе, затлы төтен сеңеп калган, чәчләре таратылган. Бу гүзәллек, бу алиһә, кем өчен яратылган? Ояла көзге, ояла. Ул яңа әле, яңа, юаныш эзле көзгедән, күңеленә кырау төшкән кыз бала. Яшь бер шагыйр тәүге шигырендә искә алган урам чаты иде. Мин бик озак гөлләр арасыннан сиңа диеп чәчәк сыйлап бирдем. Синең туган көнең. Суга куйган ак чәчәкләр миңа иш булды. Аяк тавышлары килгән саен өметләнеп көттек кич буе. Син кайтмадың. Башын иде гөлләр, кашык тими табын суынды. Тәнгә генә түгел, җанга үтте шушы тәннең зәһәр суыгы. Яшь бер шагыйр тәүге шигырендә искә алган шул ук урам чаты. Иртә әле тәмле төшләр күреп йоклый булыр чәчәк саткан хатын. Ә мин көтәм тәүге трамвайны. Еракларда ямалыр күк ярам. Кичә синең туган көнең иде. Әйтелмәгән сүзләр бик күп калган. Трамвай килде. Инде китеп барам. Кыргы чәчәк. Мин бит чәчәк идем. Кырда үскән чәчәк. Җилләр мине назлап үпкән иде. Кыргы чәчәк шырым хәзер хәтер, гамсыз үткән инде. Үткән инде. Син дә сокландыңмы? Шашып сөйдең, чәчләремне җилгә тараттың. Өзеп алып, суга куйдың мине. Һәм шиңгәнче генә яраттың. Мин хәзер дә чәчәк, кипкән чәчәк, төшләремдә кайтамаланама. Рәнҗү дә юк сиңа, әрнү дә юк, күңелемдә бары яра. Спектакль tamam. Инде финал. Тамашачы да без артиста. Соңгы кешем җыеп алкышлыймын. Баш иямин сиңа, артистка. Спектакль tamam. Пәрдә төште. Җидият без хәзер нишләргә? Үксез хыялларым аңлап калды. Сәхнә уртасында шыршәрә. Спектакль tamam. Галәм шаһид. Керсез иде яшем, уйларым. Мин сәхнәдә бүген беренче кат һәм соңгы кат булыр уйнадык. Хөрмәтле дуслар, ә хәзер сәхнәбезгә залдагы ир егетләрнең 60, юк 70, 80, ә бәлки 100% үзенә гашык иткән җырчыбызны чакырабыз. Сезнең хузурыгызда Эльвира Хәйруллина.
bular их килсе диде таңы кадалсын диде йөрәккә ялгыры чыксын йөзегә һәр алманың бер кызары Марisa килә көздә кадалсын диде йөрәккә ялгыры чыксын йөзегә һәр алманың бер кызары Марisa килә көздә Кадалсын диде йөрәккә ялгыры чыксын йөзегә һәр алманың бер кызары Марisa килә көздә кадалсын диде йөрәккә ялгыры чыксын йөзегә һәр алманың бер кызары Марisa килә көздә һәр алманың бер кызары Марisa килә көздә Марisa килә көздә Бик зур рәхмәт. Кадрлар, хәзер инде мин сезгә баянга кушылып бер җыр җырлап узасым килә. Бу җыр минем татар телендә беренче итеп җырлаган җырым. Мин сезгә концерт башында әйтеп киттем. Мин үзем тумышым белән Рус шәһәреннән, Иваново дигән шәһәреннән кабатлап әйтәм. Инде Рус җирендә туып үскәч, мин әле гел русча гына җырлап йөридерем. Татар җырлары, дөресен әйтергә кирәк, мине бер дә кызыксынмыйдыр. Инде менә туган телемә, татар җырының тәмен белергә мине әнинең туган авылы өйрәтте. Шуңа күрә мин авылны бик яратам. Ул минем өчен икенче туган як. Бу җырны да беренче тапкыр мин авылымда ишеттем. Шул көннән бирле Аллага шөкер, хәзер гел татарча гына җырлап йөрим. Татар халык җыры Сары чәчәк. Çiçek üzmegüz Sarı çiçek, sarı çiçek Sarı çiçek üzmegüz Üzülüp sügen yorğızga Sarı çiçek birmegüz Üzülüp sügen yorğızga Sarı çiçek birmegüz Sarı çiçek birdin miğa Sarıgaysın didin meni Sarı çiçek birdin miğa Sarıgaysın didin meni Üzülsün didin meni Üzeklerim seni uyla Üzülsün didin meni Su buylarına düşken bez düşmegen bular idim Su buylarına düşken bez düşmegen bular
рәхмәт, кызлар. Зөфәр Харитдинов музыкасына, Шәмсия Җиһангирова сүзләренә гөлләр алдым. Güllər aldım, suğa saladım, ağıp gitti güllərim. Güller gibi yaşlığımı, güller gibi yaşlığımı, kadirlerin bilmedim. Ağamatı baksam, güller olsam, sularga solmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Ağamatı baksam, güller olsam, sularga solmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Güller aldım, suğa saladım, tuttu baldılar miken. Güller gibi yaşlığımı, güller gibi yaşlığımı kurup aldılar miken. Ağamatı barsam, güller alsam, sularga solmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Ağamatı barsam, güller alsam, sularga solmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Güller aldım, suğa saladım, yarsı bakan sularga. Aşatam şu sularga. Aman baksam, güller alsam, sularga sığmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Aman baksam, güller alsam, sularga solmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Aman baksam, güller alsam, sularga solmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Aman baksam, güller alsam, sularga solmaz idim. Yaşlığımın kadirlerin bilmiş yapalmaz idim. Bilmiş yapalmaz idim. Bilmiş yapalmaz idim. Рәхмәт, бик рәхмәт, кызлар. Зур рәхмәт, хәдисләр, шешкәләрегез өчен. Алкышларыгыз зур рәхмәт. Ой, рәхмәт. Ты спой нам от всех операторов, короче. У меня больница нужно. Вообще, аналог, короче. Җырладым бит аналар. Ярар. Кадерләр, хәзер инде без сезгә ике яңа җырлап узабыз. Бу җырларны мин бүген беренче тапкыр җырлыйм. Премьера дип әйтик җырларның. Без әле җегетләр белән яхшылап өйрәнеп тә бетә алмадык. Андый-мондый кимчелекләр булса, гафу итәрсез, җәме. Шәмсия Җиһангирова музыкасы. Сүзләре чәчләрем үрәлмәмен. Җегетләр, баян тавышым кысыгыз бераз. Чәчләремезен шагынада кадерен белмәгәнеме, тылымнарым парлап икедән
Барды хәзер шәшләрем Барлап үрәлмәмен Жанымды бирәм дисәм дә Мин сине күрәлмәмен Кадерләре беленмәгән Тормыш парлы чагында Күрәлмәмен шәшләремнән Суқмақлар үрдерсәм дә Сағынуымнан басмақ салып Қайларға йөгерсәм дә Қадірләре беленмәгән Тормыш парлы чагында Үзәкләрем өзелеп китә Барлыларға карыйм да Кадерләре беленмәгән Тормыш парлы чагында Зор рәхмәт. Шундый матур чәчкәләрегез өчен. Рәхмәт бик зур. Хәзер подожди. Кадерләр, сез уйламагыз, бу бик гел моңсу җырлар гына җырлый икән. Хәзер без сезгә бик кызык кына җыр җырлап узабыз. Шаян җыр. Аның исеме кайсын сайларга икән. Җегетләр турында. Менә җегетләр күп булгачтан начар икән ул. Белмисең кайсын сайларга. Шулай бит кызлар. Бәлкем сез миңа булышырсыз. Яме? Әйдә. Башын белмимен кайсын сайларга икән. Икесе дә бөркет кебек әле байларда икән. Ике күзем ике якта кайсына карыйм икән. Берсен сөеп, берсе катта ясамыйм икән. Ике күзем ике якта кайсына карыйм икән. Берсен сөеп, берсе катта ясамыйм икән. Ике матур иптәш йөри егетләр эзләп, өйләнмәгәнне тапмагач өйләнгәннәрне күзләп. Ике күзем ике якта кайсына карыйм икән. Берсен сөеп, берсе катта ясамыйм икән. Ике күзем ике якта кайсына карыйм икән. Берсен сөеп, берсе катта ясамыйм икән. Белмим күпме йөрер идем, кыюлыгым җитмичә. Өченче бер тагын килеп мине кәләш итмичә.
yanıp kiyem temukkada kiremin. İndi gözlerim bir yokta tik biravne kuremin. Onun için yanıp kiyem temukkada kiremin. Kızlarım üstünde de kanat jeydi ferişte. Üylenmegen iki yigit kavuştular bir kişte. İndi gözlerim bir yokta tik biravne kuremin. Ul da benim için utka kire dostlar bilemin. İndi gözlerim bir yokta tik biravne kuremin. Ul da benim için utka kire dostlar bilemin. Nurta kere dostlar bilemen. İndi gözlerim bir yokta tik biravne kuremen. Ul da benim için nurta kere dostlar bilemen. Ul da benim için nurta kere dostlar bilemen. Kere dostlar bilemen. Azat Zeynullin, Ayrat Şayxettinov. Жырлыйбыз, яме? Ерлі оттаңыр аулы дуға, біздің ешлік ерлесі. Шулатыларға отырып, сүйген ярын білен, ирақларға киле килесі. Шулатlarga oturup, sigen yarın veren, Iraklarga kile kilesi. Kıngıraulaklar duyga şaba, Dugalarga sülgü uralgan, Sülgülerinden etkem şikken anım, Singa şulay vakit yurağan. Sülgülerinden etkem şikken anım, Sizge şulay vakit yurağan. Yerli otlanır avlı duva, Doğasına vakit şırnalgan. Şuldağanı düşte toplan idim, Doğat kanşı doğam yuvalgan. Şuldağanı düşte toplan idim, Doğat kanşı doğam yuvalgan. Düşüp kalgan vakit ağası, Enken bilen izlep kobarsın. Basman sayın izgi dağalar, Vakit şokluk dilep kalalar. Basman sayın izgi dağalar, Vakit şokluk dilep kalalar. Rahmet dostlar sizge. Zor rahmet.
Şalın halıgan ezlerimizlerge Urlerime yürüp engelde Tepkeleri bilen Atlar yürüyüp aman Atlar kışlar hala uzende Tepkeleri bilen Atlar yürüyüp aman Atlar kışlar hala uzende Koyaklarga gidip Öldürürsen beni Kimgine bulsam da Ayşanda Gaziz tuğan halkı Etken bağı Oğluma deşip kaytaram Gaziz tuğan halkı Etken bağı Oğluma deşip kaytaram Oğluma deşip kaytaram Oğluma deşip Size rahmet. Kaydı dostlar, kızlar, bek rahmet. Sizlerine Albert Shakirov muzikasını Şemsiye Cihangirova sözlerine etkem enkem hoqi degan jirni tingladingiz. Hürmetli tomoshalar, bizning sizning bilan uchrashuv tamomlanib keladi. Shu konsertga kelganingiz uchun sizga boringizga bek zo'r rahmat aytasiz keladi. Ham o'zimizning rahmatimizni bildiramiz. Shu binoning xo'jasi Shamil Zinorovich Zakirovga ham bizning konsertlarni uyushtiruvda yordam etgan Haydar Zakirovga ham shunda ishlovchi barliq xizmatkorlarga o'zimizning rahmatimizni aytib, sizning bilan sog'lashamiz ham shu konsertimizdagi oxirgi jirimizni taqdim etamiz. Saydash Sultonov muzikasi. Birga bo'ling. Sağımdan şamında, sen yokta yanımda, seni birlikte güresin. Kızıl gülmek giyip, yanlarında büyüyüp, dişlerime şırlak düresin. Kızıl gülmek giyip, yanlarında büyüyüp, dişlerime şırlak düresin. İhlas gülgenlerim, siyem digenlerim, xatirimde yaşayışır bular. Yıldızlarga minni, uçmaklarga terli, dik birgeler dik şırıyorlar. Yıldızlarga minni, uçmaklarga terli, dik birgeler dik şırıyorlar. Bilemem seni bilemem Bulamını sindirip ederime
bulsun bizge öterge. Nasip bulsun bizge öterge. Rüstem plus Elvira. Hürmetli dostlar, konsertimiz ahırına yakınlaştı. Bugünkü konsertte katnaştılar muzikantlarımız Azat Zeynullin, sintezatorda Ayrat Şayxıddinov, o'zining bir turkum do'stlari bilan konsertimizga keluvchi Barodis yigitimiz Ershad Habibullin. Ali u kechagina studentlarning yog'imli yoz festivalina diplomant bo'ldi. Anga o'ngishlar tilik. Buyurishimiz siz yaratgan Rasima Muhammadshina. Tovush operatori Elmir G'ilmiddinov. Jırşılarımız Rüstem Plus Elvira Studiyasının en tüp kişileri. Jırşımız Tatajra 88 konkursuna gelip diplomant bulgan, kazanma yollagan jırşımız Elvira Hayrullina. Tatajra 93 konkursunda en yukarı bulakka Grand Prix'ga layık bulgan jırşımız Orşa yigiti Rüstem Zakirov. Hörmətli tamaşaçılar, bugün konsertni olib bordi Shahri Qozon gazetasi redaktori, adabiyot san'at bo'ligi mudiri Shogira Tongchulpan.